Te whare kura o mau o Crispies kei te ara tuatahi. Ko te reihi tahirau mārua, ngā tama i raro iho i te 16 te whakeke, he hoe taki ono 500 mita te roa. Ko te whiringa whānui 5 tēnei, kua rewa te haki whero, te haki pango hoki, me whakamuri te haere o etahi o ngā rōpū i te reihi nei. Kei te rewa tonu te haki pango. In lane 1 we have Cassidy, Clayton, Desmond, Haere Huka, Kian, me Pōmare. O te whare kura o maua. Oh, green flag e te whānau. Hukere ana, ko ai tērā, aratua rima. Te kura kaupapa Māori o rangi āniwaniwa. O motaku he. Aratua rua tērā, taku mohi o manu rewa green. Kua puta te ihu o te ara tuarima, te kura kaupapa Māori o te rangi āniwaniwa. Kauri rāpata Reid, te pua, te winika, me tiaki kei tērā waka o te rangi āniwaniwa. Ara rātau. Oh, we got the uni. He uni, te ata nei. Little bit of a deep turn, but still nice and narrow. Koe tērā i te ratua tahi. Te wharekura o Maua, just coming out of their turn. Here we have te rangi āniwaniwa. Mā rake te kite ko rātau tērā ārahi ana. Te wharekura o rākau manga. Kei tua i te aratua waru mo te tūranga tuarua pēr. Muri tata i a rātau. Taku mōhio ko ngā tai a te a wharekura kātahi ko te aratua rua. Manu Rewa High School. Tako tonoa te āhua nei. Aratua rima, te rangi a niwa ka tuatahi tuarua. Ko te wharekura o rākau mangawanga. Ki te aratua whā, ko ngā tai a te a wharekura tērā. Oh, aratua rua manu rewa. Whakatāne High School tērā i te ara tuawhitu. Te rangi a niwa I roam, te ngoto rātau kapa. Ka nui te mihi i tāne mā, anei te tōwaitanga. Right off the start, lane 5. He uni te mahi, ka tahi ka kumea te ihu o te waka. Tuku mahi ana te tūru rima, me te tūru ono. Kumea nei te kei. Anei ngā whakaputanga wā mo te reihi ko tahirau mā rua. Te rangi a niwa.
Niwa I Roam, 2 minutes 27 seconds .80. Rākau Manga J16 Boys, 2 minutes 35 seconds .63. Ngā Tai Atea Pueru Kiwi, 2 minutes 43.91. Taku mōhio koenei te wā tere rawa i te atanei, 2 minutes 27. Our fastest time so far.